abantu abaninhlezi mfethu bathi bayaloya Limpopo awusiconfirmela usiyafika kangakanani ezinye izinto ne mfethu ngeke ngithi ngibone ini yeah sure mara mina ngiyacaba vele ukuthi aba blind abantu basedladleni hayi fana hayi hleki abathanda ukubona umunye umuntu aphumelele yabo it's like wena maybe incosi yakhe iyabhayiziseka so ufuna nale ibhayiziseke manje so umuntu mfethu uphase grade matric no sekayahlanya sekadoba amaphepha estradini sizibuze kanjani akazalwanga ntrenga lo muntu simtheshile so ngada mfethu hey ba blind ngekhemi sibalende ngiyang ende hlathi yabo sibale abayangikhinya sibale bangikhenya ngalini because mfethu ugainani mawuvalela umuntu amachannel no ayikho grade mase siba like general no akusinte grade because it's not like wena lento bekazoba nayo uba nayo yenze